Voilà, juste on avait besoin des 3 points. On parle du Grand Wydad. Donc tous les matchs sont des finales, tous les matchs sont difficiles. Voilà. L'essentiel c'est de garder le cap parce qu'on est dans plusieurs tableaux à gérer. Donc voilà, on joue après le vendredi la Ligue des Champions. Donc il fallait se montrer aujourd'hui pour mieux rebondir comme adresse le vendredi. Parce que le vendredi aussi, on va faire tout pour faire régaler notre public, Inch'Allah. Juste un peu satisfait, mais il reste du boulot aussi à faire. Parce qu'il y a du chemin à faire. Et Inch'Allah, on fera tout pour mettre d'autres doublés, Inch'Allah. Ah ouais, on fera de notre maximum parce que c'est un match très important. Si on le gagne, on sera premier du groupe. Donc il fallait qu'on le gagne impérativement et Inch'Allah, on le fera, Inch'Allah. كنبغي نشكر الجمهور اللي جا اليوم ساندنا. المباراة ما كانت سهلة كيف ما عرفتوا، كاين تعب شوية لأن لعبنا بزاف ديال المباريات والصفا. الحمد لله حققنا المبتغى، حققنا الفوز. المباراة ما كانت سهلة، لعبنا مع فريق اللي رجع مزيان والحمد لله. والوداد فريق كبير، لا بالتاريخ ديالو بالجمهور ديالو بالألقاب باللاعبين اللي دازوا فيه، كل سنة كيلعب على الألقاب وعلى لي تيتر، وكنتمناو من الله باش في الآخر السنة نتوجوا بالألقاب باش نفرحوا الجمهور ديالنا. اي فريق كيدوز من هذيك المرحله ودابا حنا غاديين مزيان ودابا غادي تكون سونطراو ان شاء الله باش في ثالث العام نفرحوا الجمهور ديالنا. نقدر نقول لهم هما يجيو يساندوا الفريق ان شاء الله، يجيو يساندوا الفريق ونتمنوا من الله الفوز في ذاك المباراه. والله الحمد لله، اول شيء الحمد لله على هذا الانتصار، ونشكر الجمهور الكبير هذا اللي دعمني الصراحه واستقبلني استقبال كبير حتى انت دخلت للميدان. ان شاء الله نكون قد المسؤوليه ان شاء الله باش نفرحوا الجمهور، هو اللي يستاهل. شوف اليوم في المطر وفي الصقعه كان موجود وكان يساند الفريق. ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه ونقدموا له كل شيء باش ناخذوا البطولات السنه هذه ان شاء الله. تو احنا الترتيب الاول وان شاء الله عندنا 3 نقاط باذن الله يوم الجمعه، حتى مهمات في الشامبيونز ليج باش نكونوا في الترتيب الاول في مجموعتنا. وزي ما تعرفوا الوداد ديما يلعب على القاب، ان شاء الله احنا واللاعبين مركزين ان شاء الله باش نكونوا قد المسؤوليه ان شاء الله في السنه هذه ونوصلوا لابعد حدود وناخذوا البطولات ان شاء الله يا رب.